Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Urwego rushinzwe kwanika amashyaka muri Kinyarwanda mu amakuru avuga ko rwaramaze kwanika ishyaka Democratic People's Party bivuga ko ryari gati Gachagua wegujwe ku mwanya wa vice perezida arifatanije n'abanyapolitiki barimo Cleophas Malala na Gatoni wa Muchomba ruvuga ko inkuru ari igihuha cyambaye ubusa. Ikinyamakuru The Kenyan Zinsko Aninderi tushinzwe kwanika amashyaka muri uru rwego yavuze ko wanditse amashyaka 3 kandi muri yo nta hagaragara ko Gachagua yaba ari mu bayashinze. Uyu mutegarugori yavuze ko amashyaka yanditswe ari Forum for Economic Development Agenda, Kenya United Nation Party ndetse na Future Party riri mu nzira yo kwandikwa, kandi yose nta na rimwe Gachagua bari umuyoboke. Iki gihuha cyuko bwana Gachagua yamaze gushinga ishyaka kije nyuma yuko atangaje ko na Kalonzo Musyoka bagiye kwikira hamwe bagashaka intebe y'umukuru w'igihugu 2027. Rigati Gachagua ashinja perezida William Ruto kumugambanira kugeza yegujwe, ariko barimo Kalonzo bashimuye wari vice perezida ko yakoze iyo bwabaga akarwanya gahunda z'iyoro kinyakwaza ritegetse igihugu. Rigati Gachagua avuga ko amatora azajya kugira yamaze guha icyerekezo cya politike bakikuye bene wabo mu karere ka Mount Kenya, kandi mu kwezi kwa mbere umwaka utaha yiteguye gutungura abantu agatangaza ikintu batarumva mu mutwe yabo na rimwe, ariko harakekwa ko zagaragaza ko yihuje nabo mu banyapolitiki bazwi muri Kenya. Rigati Gachagua wabaga mu ishyaka rya perezida Ruto ari vice perezida akimara kweguzwa ku mwanya wa vice perezida w'igihugu, ishyaka ryamwambuye uyu mwanya ariko rivuga ko akiri umwirwanashyaka usanzwe. Harabona ko igihe kigeze nawe agashinga ishyaka rye cyangwa se akajya mu rindi rirwanya perezida William Ruto. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa mu Burundi, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe amashyaka ane atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi yishyize hamwe mu gihe igihugu kitegura amatora umwaka utaha agamije guharura inzira yiswe Burundi bwa bose. Aya mashyaka Frodebu, Kodebu, FEDES, Sangira na CNDD yavuze ko nubwo asanzwe afite ibitekerezo binyuranye yahisemo kwikira hamwe ngo afashe mu kubaka demokarasi mu iki gihugu cyahuye kandi kiri ibibazo bya politike. Ikinyamakuru SOS Media cyenswe amashyaka yiyemeje guhangana n'ishyaka CNDD riri ku butegetsi kuva 2005 yavuze ko rajwe ishinga no kwimakaza imibanire mu mahoro hagati y'abarundi n'ubwo badahuje amoko, gukorera mu mucyo ndetse n'amatora adafifitse nk'amazi iminsi akorwa mu gihugu cy'u Burundi. Aya mashyaka avuga ko kwikira hamwe ko amashyaka byemeye mu Burundi yavuze ko minisitiri wifite mu nshingano bandikiye atazatekereza kabiri azahita baha uburenganzira bwo gutangira guhatanira imyanya mu nteko ishinga amategeko Burundi bakabaho bareshya imbere y'amategeko. Aya mashyaka gukora anasanzwe atagaragara cyane muri politike mu Burundi, ariko ikinyamakuru cyavuze ko mu myaka ya vuba hanga amashyaka nibura Frodebu na Kodebu amanze iminsi yamagana ashimitse imitegekere mibi y'igihugu no ku bibazo byarakirenza bari ku butegetsi barebera. Amakuru avuga ko ishyaka CNDD kuva ryagera ku butegetsi ryaba ryarateye umugongo Frodebu ririshinja ko ryakoze ubucucu bwo kwemera gusangira ubutegetsi n'abanyamuke b'abatutsi mbere y'amasezerano y'amahoro yarushaho muri 2000 yegereje abadede ku butegetsi. Aya mashyaka yishyize hamwe yakoraga nk'abaringa. Abasenguzi ba politiki mu Burundi bavuze ko kwikira hamwe kwayo ukurikije akaga igihugu kirimo ndetse n'ibiyore bita kwidafashe y'ishyaka CNDD ngo bari ku butegetsi baretse hakaba guhanganisha ibitekerezo abarundi bayayoboka rikaba ryanakuraho ubutegetsi. Burundi burategura amatora y'abadepite n'inzego zibanze umwaka utaha ndetse n'aya perezida 2027. Abarebera ibintu hirengeye bavuze ko umwuka uri mu gihugu ushobora gutuma haba impinduka mu gihe icyo ari cyo cyose, kuko abarundi benshi baba badasize na bamwe bo mu ishyaka riri ku butegetsi. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe nibura imodoka 14 zahiye zirakonguka n'ifite agaciro ka $500,000 z'amashiringi ya Uganda biratokombera mu nkongi y'umuriro yibasiye inzu yakorerwagamo ikigo cyo kubitsa no kuzigama mu mujyi wa Kampala. Amakuru atangwa n'abaturage yavuze ko byatewe n'abanyamuryango w'icyo kigo cy'imari bigaragambije bagatwika aho gikorera ubwo bari basanze umuyobozi wabo amafaranga bagomba kugabana atayafite. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditswe izo modoka zahiye zikabivuza ari mu igaraje zitegereje gukora ubukwe mu gikari cy'iyo nyubako hari igaraje kandi yakorerwa ubundi bucuruzi butandukanye. Umuyobozi ushinzwe kuzimya inkongi muri polisi ya Uganda mu mujyi wa Kampala yavuze ko batabajwe kare ko inzu ihiye, ariko kubera ahantu yari atari nyabagendwa kubageraho biragorana, ibintu byose biyakorerwa birashya. Abatanze amakuru bavuze ko bari mu kigo cy'imari cyo kuzigama no kugurizanya kuwa gatatu ngo bagomba kugabana $15,000 z'amashiringi zo kujyana mu minsi mikuru. Bahageze basanga umuyobozi wabo ntayafite. Mu kwigaragambya inzu bakoreragamo irashya. Hanyuma abategetsi muri Sudani barahiye barirenga ko bitaza koroha Uganda idasabye leta ya Khartoum imbabazi ku magambo ya Gen.Muhoozi aherutse gutangaza ko azatera iki gihugu. Ikinyamakuru Sudan Tribune cyanditse ko abategetsi ba Khartoum bavuze ko amagambo ya Gen.Muhoozi uvuga ko azatera Sudan akayifata perezida wa Amerika Donald Trump namara gufata ubutegetsi mu kwa mbere umwaka utaha ari ubushotoranyi bukomeye, kandi ko bidashobora kurangira aho ngaho bashaka ko Uganda isaba imbabazi ku mugaragaro kuri aya magambo.
Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudani yasabye ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'umuryango mpuzamahanga bahaguruka bakamagana amagambo ya Gen.Muhoozi, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda usanzwe ari umuhungu wa Perezida Museveni, kuko ari igitutsi kuri Afurika yose ndetse n'intambamyi ku mahoro ku rwego rw'isi. Gen.Muhoozi yatangaje gutera Sudani ubwo yarakomotse mu ruzinduko muri Ethiopia mu iki cyumweru. Sudani irasaba Uganda gusaba imbabazi kubera amagambo y'umugaba mukuru w'ingabo, mu gihe na Kongo Kinshasa isaba ko yasabwa imbabazi ku magambo y'uyu musirikare mukuru wa Uganda yayivuze ubwo avuga ko zarasa abacancuro bose bari muri Kongo umwaka utaha. Ubuhagarariye ambasade ya Kampala y'i Kinshasa we yahamagawe kugira ngo agaragaze niba ibyavuzwe na Gen.Muhoozi ari iby'igihugu gihagazeho n'amaguru abiri. Itangazo rya leta ya Kongo rivuga ko kuwa gatatu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba yakiriye mu biro by'amatata twahamagara wungirije w'agateganyo ambasaderi wa Uganda amusaba ibisobanuro ku magambo Muhoozi umugaba mukuru w'ingabo za Uganda aherutse kuvuga ajyanye na Perezida Tshisekedi. Leta ya Kongo yanavuze ko Minisitiri Kayikwamba yasabye amagara igisobanuro cya leta cy'abategetsi ba Uganda kuri aya magambo no ku kuntu umubano uhagaze hagati y'ibihugu byombi. Mu kiganiro n'abanyamakuru nyuma yo guhura na Minisitiri Kayikwamba, Magara yavuze ko yumvise ibitekerezo bye, ngo amubwira ko agiye kubishyira mu nyandiko akabigeza kuri leta ye, kandi ngo yabyemeye. Ati ibyo ndabitegereje. Uku guhamagazwa kuhagararira Uganda gukurikiye inama yo kuwa mbere Minisitiri Kayikwamba yagiranye n'abahagarariye ibihugu byabo muri Kongo, ababwira ko Kongo ikeneye ko inshuti n'abafatanyabikorwa bayo bakora ibikorwa bifatika, atari amagambo y'impuhwe gusa bijyanye n'intambara irwana n'Ventura. Yavuze ko ibyemezo ibyo bihugu bizafata bizaba ari igihe gikomeye, umurongo ntarengwaho Kongo izasuzuma nta guca ku ruhande niba abafatanyabikorwa bayo n'inshuti zabo bari ku ruhande rwayo mu by'ukuri, ndetse baranira n'indangagaciro shingiro zihuza ibihugu binyamuryango by'umuryango w'abibumbye. Hari nyuma y'uko inama yari yitezwe cyane ku cyumweru Rwanda Murangura hagati y'aba Perezida Kidi na Paul Kagame, itabaye byari byitezwe ko bashyira umukono ku masezerano yo kugarura amahoro ndetse n'umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo. Asa nk'usubiza ku kibazo kijyanye n'aho Uganda ihagaze ku ntambara muri Kongo, Magara yavuze ko nka Uganda nta ruhande bahagazeho kurebye. Ibyo ni hagati ya Kongo n'u Rwanda kandi nta ubasha afite bwo kubivugira. Imirwano ariko hagati aho ngaho y'ingabo za leta n'Ventura yakajije umurego mu gitondo cyo kuwa kane muri teritwari ya Rubero. Urusaku rw'imbunda nto ziremereye rwumvikanye kuva mu rukerera ahitwa Kamandagite, aho ingabo za leta zishyigikiwe na Wazalendo zihanganye n'inyeshyamba za Ventura zikomeje kwigarura ibice bitandukanye muri Rubero. Imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za Ventura na FARDC kandi kuwa kane yavuze kuva saa 11:30 za mu gitondo ahitwa Katwa, nko birometero 5 uvuye muri komine y'icyaro ya Kirumba, no mu birometero 9 uvuye ahitwa Kikuvo. Kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 Uganda ifite umutwe w'ingabo mu Burasirazuba bwa Kongo wifatanya n'ingabo z'iki gihugu kurwanya umutwe w'inyeshyamba wa ADF ufite inkomoko muri Uganda ukura muri Kongo Kinshasa. Mu gihe cyashize wagiye ugaba ibitero by'ibisasu muri Uganda byicirwamo abantu. Ubu si ubwa mbere leta ya Uganda isabwa ibisobanuro nyuma y'uko Gen. Rugaba w'imyaka 50 kuri ubu avuze ku mugaragaro ku gihugu cy'amahanga. Mu kwakira mu myaka 2 ishize Perezida Museveni yasabye imbabazi leta ya Kenya nyuma y'uko uyu muhungu ukurikiranwa n'abantu barenga 900 kuri urubuga X yari yatangaje ubutumwa avuga ko azatera Kenya muri Nyakanga 2022, kandi leta ya Uganda yitandukanije n'amagambo ya Gen. Rugaba wari wavuze ko ashyigikiye inyeshyamba za TPLF zarwanaga na leta ya Ethiopia. Umuvugizi w'ingabo za Uganda icyo gihe yavuze ko ari ibitekerezo bwite bya Gen. Rugaba.